Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba HDR lingdo uba DU MLA barim ka soyong konstituensi ulashim ya karai ka bakat do menta ka singi ka pratarik ujeliu arhajar arpuar ban I no ya ka kam kum presiden ka soyong block congress committee ka bahap ha East Khasi Hills district da ka pa ya ka shiti I no kam sha presiden ka Meghalaya Pradesh Congress committee uba Vincent H Pala. Wala uba HDR lingdo umpat tip siya ka seng ka bathamay unlet ban penyaso Henry ka kubor ka batik na kalong baun sarung siya ka seng UDP hagi ni gisingi banwan na kabanta banya kunya ka election MLA haus nam arajar arpulai. Haba pentik na ya kani unang sanyi mau layo banya keren baruba HDR lingdo hayeng sa jong u hala imkra ha ka jingya dan nang kinong kersan jong u kibaladap mi kam haswa na ka seng kongres. Perthei kung nangolong sa perthei po ni kastiat ke jongi nadu ba lami no kitu ki MLA ke jongi naka khat khnai mut lami no anak khat nyomut ki lami no khat armut bar hadian nang ta lami bian no sa sanu agama akador ba Hawan jong ng Meghalaya di subsumili na parti kongres yung bansu watang ul pemilih. Jinglong jingman jong san perthei atas tiap ini, buat kumju hakari bawa abang yo iba hagi election di orang sudah kongres parti ini kalau hiar bah dulu tata. Kani kejing hiar jong Jinglong jong parti jongi harne postir wada ka ri broi kalau pelong ya ki non kersian jong parti ke jongi kamtam mak konsusi ke jongi hapo so yang susi pa wat ki perlok ki ba ya jamme bangga ki balong ki non kersian wasit hem jonga baca parti kongres Hakipo ada nadu ba ngadangi pinsno penyeso iladi sekseng kongres haus ni dai pulai rolong ta pemaaf pendai dai pusna ban pelong ya ka jingslo jom si dong sya ni ban do mesin ban sir jumut hakobade ban jom te ila don katu kat de ki reurba no sosial de parti bai jande bat ki ba long ki ba ya tresi tom dam dam penmanya parti kira itu ya ba parti bersumi di mat kam ilmu syo lahap ne perkap mar te mat kalawai jonga ladangi kalawai ka je parti ni ka bi dong jing ben syo bat ni ko ki dong kerjaan dalam ko he jing e te la komrum no ma he hapan perkhat mai la ngidei ban mi no na parti ka ba ni judon ke kongres ban ele parti mai no Tengah orang kiba absua, karena dia tengengi kaptu katli begini ya raya kata, nama ki nongcer kerjaan di parti kilang ki bobon berkui konsorsi, te ngenya kersi utiano ya ki unit ki jongi barok, don hapo parti ba ngenya sedang traino ini kam pada kaju ko porro bani kendu lang paro ki unit ni don lai pratli ki unit like no ka e ba bi kalau mo sampo kli yuki unit tap andre lai pratli bro ko kidon te nagalem ngano balan khot ya kini ki parti yang di unit paro jaga kursi paro hobi bang ini kendulang ini artiar sadi yang ini bentar pak ingin saya rai
ngin serai ya kanu ka gajing ya kanu ka rai ka ba long majority te ngin hap ngarungan kediang buat kamu itu nyala ai komitmen kita te nyala ya turu itu sih di parti iki he parti juga iki he juga parti juga ni pola NPC bangan sadung ya jingalan jong unit marok kita hakasau terik jong ni punai mentah nilai kedulu paru ke unit hati soyong uweiru undan bajak na ke unit nadu ki presiden sekretari hatu ki sob unit kaba ngampai berkat baki nongkit kam di sob unit mungkin pol te ilai apoi kalau menjingalan bahaya bah abang ilai thir sani bah hak wakado lalong week konsensus sih baru dia kena ngede bang ino ya nek parti gila judon la jutre ko kata ban lekno daga lekno skui daga parti set parti ba tumai ta te mga de como brio trong di pagba yang mansing como ya ka jing ai ke jing te galadon ke jing ba bae pi lang nong yalam Henry Pisha yalam dengan kerendak basya yang ni ngamanta ngalalong nong yalam dagi bon posna re hadin bang rem election dengan long ngam dei su nong yalam tikin nong yalam jonga gi di pagba daya mentahi ngadei basya yalam bat ke yalam di pagba setang hadin ba dalawan election bagi taki nong yalam ki jonga kila jia dia ngapa deu bandeu nong yalam joki hakata rapor te ngalalong biang ngi nong yalam te kata te kalau pergi ke bah ngasu dak bersim sofia bersim pakai donot sia ban e parti ke bang ladang long senam tala arp ndai lai bosna Henry yang lain menurut kajian bersih, ngahapan pediang ngahapan komo yang rai, cuma ipai bah kita bersih gitu kan, buat mata rasni ngalah ai, yang dari resignation letter, siapa parti, itu kopi ngalah ai, itu kopi perlu nak press, te Kajing mi jongar parti kam dei bagadan kan wono kajing semua persiapan parti kongres ring boha but sibun jigei ba parti kelalai bahan tayma dei ke parti kongres ke bala penkio yang haki kerdan di beper pengalaman sekri yung pai ba hari tu Islam bangdang pada parti te Henry ngasum tang kalau di kepur ba ondei tang ba ki dam Kristian ki penborenga rega asdo dei ru kepur ba ya dei ru ban klanya ki parti lejong parti dulu lejong nomor menta lagumba kat ar khalaisnem naru usnem ar hajar siko
ya ka sorkar jong ka state ke jong ini layalam dagi nong yalam na siapo western part jong state kadon ro kajing sungu babon bakal ada ke por mentah bagi di banyo nong yalam no sana ka eastern part jong state tengah sungu ngasko ba mga hi ngasko bom data mga ngasko mga ni aware na mro ya giveaway pada ki para nongelang ban punya klan ban pen klan ban wan ban pen klan langi ke parti ulum nang har ba ngi dio pada ban yalam ya surkar har gi snem gi ban wan te Nabian kecil nak. ya Kalau kau kecil jepi ni bahaya, try kamsuk bancap ada kon na UDP pada kongres. ka election ka de election te banong basuk nang nung noro kamde ka basuk election pihak pan yakun pihak pan ya le sitom man poisa ka tum jung Kemut mahek mentang isutu ba pila risan tagasngi na kam kongres. Mula sutu ba pila baca UDP. Pilaban spekulir kita dari Ini kesan lah pila bisa om. hadirkan tu kan report pizza ihi ke Mungkin tahu baca om ba mahek on rumah UDP. Adalah mit kongres. Kumba kino kesan kila. Berfaham. kino kesan ni kira penpau tar ya ba ka reality kan sa pau hadir kat tu kan riski plain kiri kata yang dalam day bapau ta tang lakot ya visa kata kasih ba lista Nomor ba menit yung ba pikwa no yung nong yalam. Tingi sutu dari tangan UDP. Banyo yung yalam nang ni. Anak ta ke. Ada ke kongres su pila mi, mar kongres su dari nang ni menyalam. Di boleh pi umune ubang ikwa no yalam ba. Kongres taro nong yalam hinang ni na Eastern mo juga mereka ya. kalau dia kepor tapi kuat ni ngomong ni kata kongres dulu lagi kuat mata yo kamtam ne ban penklanye ka parti dulu kepada regional hande andre ke bandan pada kata nasional Maya try auto kajimi jompi nak ni ka parti kongres pi sutu ba hau ar aja ar pulai ka kongres kanuman ra ka bot ti pikwa bandan bot ka parti ka ba la balwan ka bot ding ta ma hadin ga jimi jong ba au Dr. Mukul ba piajan tam ni Dr. Mukul te lami bali lung di asi mata ti dan dong yalam syur kongres dia kata apa kinong yalam kilej but kinong yalam kiwan nobody is indispensable kata kasyam keting melawan madopan tang hagnung parti bagi don idon kita ka jingkpi linti kecikirman baka parti bagi don bagi yen tresitom kata parti bagi don kan yo ya ka majority ka bangila macna yo Pi dan jinga dai bah Dr. Mukul por secara kongres ai minister piru. Ini telah mi Dr. Mukul balik pindah jalan Dr. Mukul. Pun saya lang ini. Pi kajing ya kan ngabat Dr. Mukul kalau kajing ya jan pengidon haka juga parti. Ngidon ro haka juga principle and policies and ideology of the party. Te kam dei ban ong banga ngan ya jan bot u kabar kat seba ulej mo ngan su bot lom gaji pe trela rom dei dengar mo dei nong yalam
ngadai romba tengah sutu ya la ka jong bor